hem kömek kolektif tarafından başkarılığı bilen iki basması bizim ayrıca gözüge taşlanıp tura. Tek basmaların birisi demek bundan 30 yıllık çıkan 2009 yılda birinci başlı kollegisi düzele, Tunlarının kollegisi düzele, hem 22 yıl içinde şu 6 tomluk basma var kollegiler. İndi bile hazır buna almışlar, bizim bu yana çıktı, bundan 5-6 yıllık başlı yana edebiyat tarihi demek 8 tomluk. Şu 2 tomda siz var demek. Eğer 2 tomun da ortak sıfatları verse de bu 2 tomda tarihi bizimizin milli tarih vaziyetinin üzerişlerinde var kakilgen. Etik Khrushchev'e vaktinde 60. yıllardan sonra elege 6 tomluk basma var kakilse, indi restrüktivlikte bizim yana üzerişten sonra şu 8 tomluk basma var kakilde. Demek Turan tarihi vaziyet bilemeydi. Ben şuna yazın gerek birinciden. Hatta 6 tomluk basmada bizim muhterem alimlerimiz, isimlerini neyse de mesela 6 tomluk'un tezişleri Şakir Abiyov, Mehmet Aynur'un, Ali Halim, Nilüziyev, Nur Bezakül'ün, Bülent Musin, bana şimdi topal alimlerimiz başkarıp çıkan tomlar bu. Lakin 56 tomluk basmanın bir üzünçeliği var. 84 yılda basılağı hem 89 yılda 5 tom çıkaş tutalып kalan iş. Niçin? Çünkü perestroika başlanıp, bunda karışlar, dünyalı karışlar, siyasi kişiler elbette doğru kimeye başlıyor. Şundan 6. sınıfı tomu 2001 yılda dünya göre. Hem şunu kızıp, birinci 5 tomda başlanılan idei yönelişleri sınıfı 6. tom bilen tümledir karşılığa göre. Buna ergi tomlarının demek, ergi tomunun sistemi getiriyor. Hem edebi mirasını bağlamda pek zor ehemmiyeti ikrar edilen birge, şimdi başlığında edebiler edilecektir. Şimdi cama buğun kişilerin, cama buğun yakillerin kilgeç, elbette ergi 6 tomluk basma alanın intereslarına doğru gibi başladı. Demek bizden hazır kanaatlerine başlıyor. Şu an göre bizim alda Jamartı olan edebi, şimdi edebiyat tarihi tutulu bu şekilde bastı. Tamam bir kesin kilgen fikrim bunda. Rusya'ki kayır başka halkların köle çalıştan kurağında Tatar edebiyatı facialarek, hem öğreterek yazmışlığı edebiyat sıfatında biz olanlar. Niçeme asırlarda bulgan damla yolu uzup da edebiyatın kişisinde 21. yılda da marşı yüz beyanların alıp bitirmegen ise şırşa okumuna yerip, urumsuz revişte iskeri beğengen ruhlu icablarımız tavladılar. Şulardan değişince barlarga, asırdan asırga köşet, dünyanın türlü aklıklarında şiştirip sevilip yatkan yatkarlarını izlep tavır. Vakti bilen izlep gitken edebi barışımız çıldırıcılarga değişmiz. Büyükçe mahsus yandırılığı yok edilir. Yazma kültürünün kısırlanığı hem devletçiliksizlik 500 yıl yaşayalı maksadımızın içindekiler maksatcan iğrenilişine tirgam edildi. Salı çırında Bulgar sosyalizm, sınıfı hem ateistik ideoloji tesirinde edebi kazançlarımızın şartlayışı geçti hem kayıtlı beyesini alamadı. Buna şuna göre bizim buruşçumuz daha da toplandı. Hem ergi bunlarını yamarttığı bizden bizi sıralattırdı. Eğer de edebiyatı tarihi degen isimini alsak da Tatar edebiyat, Tatar sözünü alsak edik, bu şırda hazır Tatar sözünün məhməsi ikinci biz anlayırız. Elik Tatar sözü kirgen her bir makalenin ahtarında milliyetçi deyip atırsak, şimdi bizimizin milli liderimiz Kıyas İshakî ne tirge alır, basmada
аны ике тискәре җөмлә белән атап үтсәк, һәм әдәбиятыбызның йөзеп каршы булган Идегәй дастаны турында бу зарарлы дип безнең үзәк комитет тарафыннан карар чыгарылса, инде әлбәттә бу чын татар терминына туры килеп бетмәй дип уйлыйбыз инде. Бу яңа басмада әлбәттә татар сүзе бетмәй башка төрле яңгай. Ул перспективасы булган, димәк киләчәге булган милләт буларак biz аңлап килә. Шул ук вакытта әдәбият дигән сүздә biz инде яңадан күрәбез, яңа төрле караш ташлыйбыз. Ул хәзер бер идеологиягә иллюстрация буларак кына булганмый, чын мәгънәсендә әдәби кыйммәтле булган әсәр зур мәсьәлә барында. Инде тарих турында шулай әйтергә була. 58 елда чыккан язучылар эшләрендә 70 язучы булса, хәзер 50 елдан чыккан соңгы әдипләр китабында исемле җевизләп язучы телгә алына. Димәк, 50 ел эчендә безнең язучыларыбыз монда аткан дигән сүз. Димәк, әлеге сыйфат һәм сыйфат үзгәрешләрендә без инде әлеге яңа басмада исәпкә алырга тиеш булабыз. Әдәби мирасның болай киңәюе һәм төрләнүе тоннардан эзләүчеләр алдына күп кырлы карашлардан торган, күп төрле иҗат, анализ методларын үз эченә алган сыгылмалы һәм максатчан таләп куеп шикелле сорый. Алдагы тоннарда безгә иң алга тарихны принципларын чыгарып ишетергә туры килде. Менә беренче, икенче тонда шуннан да әдәбият турган әдәбият турында түгел, безнең тарихи үткәннәребез турында алга куеп сөйләмичә үткән түгел. Шуңа күрә әлеге 1000 елда географик киченлекләрдә үзебезнең ерак бабаларыбызның лаеклы урынын раслау безгә бик мөһим иде. Халык тарихын яктыртудагы эзлекләр шул сәттән Болгар татар башлыгы һәм башка бик күп әдәбият тарихында гына түгел, гомумән үзебезнең тарихыбызда да бик күп каршылыклар бар бит безнең. Шушы каршылыкларында күпмедер хәйләргә туры килде. Әлеге тунда тәми ачкычта күпкенә мәсьәләләрне тарихи яктан хәл итүдә мин безгә нык ярдәм иткән ике кешенең исемен атар идем. Буларның берсе Мәсүд абый Гайнетдинов, икенчесе Максат абый Әхмәтҗанов. Менә аларның армия талгы эшләре һәм зур мираска таянып фикер йөртүләре әлеге турнарны барга китерүдә безгә ярдәм итте.